aina peta nui kamnara ke dairari sirgin kanuka dukunu da Ekanisa loko kajik da Church of Uganda kotomono district loko kalaki kes de tolos ko jas da ipejo ko legi tigita kanuka da aitolo taina peta nu. So kanisa no kila wana timo kede estimate mere ber kong nan pitutunu o mito be koto $1 million cheliot kanyangon amoro mo bure kede dio ko pune kede dio ko timo kede pinne cement pin dodo ka medo ngamedo tiko kodo ko medo ikarone no be nando tuno check do benyo aso chengatini okoporo raro sente moro kano bala million amepodi MPs okoro kede chief guest okelonwa chief guest oluno ten vice president okelonwa million otare adwoko tuwan board president na Uganda kede en good vice president na Uganda opoyo gituwan pichungo kede wapikonyo wa inyutu wabe imaro no wando kimaro no lubanga. We made some fundraising sometimes back. There was even confirmation. But it is growing slowly. Don't lose hope. If we learn slowly, by the time we are going to construct this church until we finish it. Helena Samo nesta buki kopa kisirigin imilion akaisar kanokada ina in akroni kamera keda Aiduk na ke Ekanisa koto monada isera ke na da bunges ko ina kipejo ko kedi tunga lwajasi abunges kilipinguda luke Ekanisa kanoka nyunda ibe itolosta aina pete ni kamera keda Paul tetekeny ejaun akroni kamera keda itijina kichan koto mono kaliang. To thank the president through the VIP and Toto Helen Asamo, Minister, for the gift towards the construction of the church of 20 million shillings. Thank you very much, and God bless you, and God bless you. Kotomono sawan lukai wadiki ye mtolu aringa beri mere sirigin kerula lo muntosko konye eyengunan kwape bishop Charles Bernard ebitu obaikol ngesa bu kichora ke Ikristayon kanaka nyunda ebe itolesta kirot ni kamna kida ilem sirigin lu kamna kida dukun itogo luke Ekanisa ludis lipete tunga toma aboista kapodo iboro le kamna ke dikechereria. Michael Onyenye, TV East, Kokalaki District.